akpe ve blavevɔ evelia ƒe leti enelia ƒe ŋkeke blavevɔ enelia ya gbe. Míeƒoƒu eye míedzi kafukafu hawo na wo. Elabena vavã owó ɖeka koe dze kafukafu. Míesubɔ elabena wò ɖeka koe dze subɔsubɔ. Wòe nye gɔmedzedze. Wòe nye nuwo. Wòe wɔ mí ɖe wò nɔnɔme nu be míaɖi o. Wòe nye lɔlɔ̃ eye wò lɔlɔ̃nu mato akpɔ o elabena nèli tegbetegbe. Wòe nye nyateƒe eye nyateƒe mebena o eya ta nenye kekeli ɖo. Nyamawo. Na be wo nɔnɔme nadze le mía me. Na be míanye nyateƒe gblɔlawo, nyateƒe tolawo, nuteƒe wɔlawo, míanye kekeli le anyigba ya dzi abe ale yi negblɔ míawo nye xexea ƒe kekeli. Na be míaƒe nuwɔwɔwo na hevivi sese va anyigba dzi. Bena nya si negblɔ bena míawo nye anyigba ƒe dze nazu nukpɔkpɔ. Míeda akpe nɔ be nèli kpakple mí elabena wòe nye Mawu li kpakple mí. Míetsɔ ekɔ yi me míele la de asi nɔ. Míetsɔ luvɔwo katã de asi nɔ. Ŋutilãwo katã gbɔwòe woava elabena wòe nye ŋusẽtɔ. He woƒe ɖokuiwo gbɔe. Na bena ame yiwo le kɔ ya me katã woadzo le mawututɔwo gbɔ. Woadzo le dzronuwo gbɔ. Woadzo le nu siwo mexɔ asiwo gbɔ eye woava wò ɖeka ko gbɔ. Ɖo woƒe hanyawo katã ŋuti na wo. Míekɔ wo ɖo ŋkuwo me le gaƒoƒo ya me. Ewoe kekeawo asiwo me eye nèna nuɖu nugbagbe sia nugbagbe. Nu sia nu si hiã kɔ ya me tɔwoa, Aƒetɔ, wò nya gblɔ be bia eye woana wo. Míebia eya ta na wo. Kɔkɔetɔ. Míebia be ŋutikɔkɔe. Míebia be anukɔ aɖe nanɔ kɔa me. Míebia be ŋutifafa nanɔ kɔa me. Míebia be dzidzɔkpɔkpɔ nanɔ kɔa me. Míede se na adzewo kpakple gbɔgbɔmakɔmakɔwo katã ƒe dɔwɔnawo le kɔa me le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Míegba vɔsamekpli tutɔ ɖe sia ɖe le kɔa me. Míegblẽ gbɔgbɔmakɔmakɔ ɖe sia ɖe ƒe dɔwɔwɔ dome. Míebia be luvɔwo katã natrɔ ɖeka ko ŋuti. Eva eme na mí elabena Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me míebia le. Amen. Be ɖe fu míanɔ anyi. Hallelujah. Kɔsiɖa yi gbe va yia, xexea ɖo ŋku Yesu ƒe tsitre tso ame kukuwo dome dzi. Evɔa míegblẽ be ame yiwo nye kristotɔwoa, ŋkeke sia ŋkeke enye tsitretsitsi ƒe azã na wo. Egbe ye mía nɔvi kristotɔ yiwo le Ukraine nyigba dzi, ame yiwo yɔna be orthodoxo le Ukraine, le Russia, le Bulgaria, le Moldova, le Bielorussia, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Romania, egbewo le Yesu Kristo ƒe tsitretsitsia ɖum. Evɔa le Ukraine ya egbea etu gale didim, etu le gegem tso dzi le wo dzi dzem. Anyo be míaɖo ŋkuwo dzi le míaƒe gbedodoɖa me be Mawu ame si xɔa na etɔwo ne tsɔ asiwo dzi. Ebe ewo adze anyi le wo axadzi eye akpewo le wo ɖusi dzi. Ase ŋkɔ akpɔe kpakple wo ŋku gake ɖeke magogo wo agbadɔ o. Eƒe aʋala nenɔ etɔwo dzi ne woanɔ dedienɔnɔ me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me.
Ne míeƒo nu tso tsitretsitsi ŋutia, egawonye míeƒo nu tso ku ŋuti. Ne ɖe Yesu meku o la, ma atsitre o. Ɖe wòku eya ta wòtsitre ɖo. Menye dɔ ye wòle ku o. Menye atiketi ye wòle ku o. Menye cancer ye li wòku o. Menye da ye ɖui wòku o. Eʋu ye wòkɔ ɖi ye ta ye wòku ɖo. Ta nenye be míele nu ƒom tso tsitretsitsi ŋuti, eye wònye be míele nu ƒom tso ku ŋutia, efia be míele nu ƒom tso Yesu ƒe eʋu ŋuti. Evɔ ɖe, nu kae nye Yesu Kristo ƒe ʋu? Inya, nyemexɔe se be ake le lome alo togo du aɖe me ena dogo ayi gbɔdzi kakaka gbɔ va eye ma se ame aɖeke agblɔ le mɔdodo dzi be Yesu ƒe ʋu. Alo ame ɖe hã senea? Alo nye ɖeka koe sene? Yesu ƒe ʋu, Yesu ƒe ʋu, Yesu ƒe ʋu. Nu kae nye Yesu ƒe ʋua? Babia, eka yiwo míeyɔna Yesu ƒe ʋu? Nɔvi medze manya ŋkɔ. Pardon? Bienvenue. Très bien, bienvenue. On a yɔna Yesu ƒe ʋua. Hein? Hein? Eyɔnea? Kaka me ye yɔnea? Refu don't see nam kabala. Okay, Yesu ya de gbona Yesu ya kabala kaka me gbona na yo. One diko geja yin gba de. Beke gbona. Ok, d'accord. Yesu a bika a tue. Ici a efle fin. Toko kwa den me si gba toko geja yin gba ya geja yin gba leke gbona. Oya ancora? Andrin. Landrin. Ok, Landrin. Oha yana Yesu over. Gakamu. Yesi bebe na. Elle Vivi. Yesi bebe na nira jore jinya. Maya Yesu be hu. Sigbe nuka. Sigbe nu fo nira jore jinya. Nu fo podo ne mi agblɔnya mi ate se gɔme mi la yɔ nu ave ŋkɔ mi yɔ nu ahato Kristo tɔmuto na nu xɔ sisi wogblɔ na mi be Mawu nye kekeli eye viviti aɖeke mele me alo ne yɔ nu ave ŋkɔ ame ɖeke medza wu o ɖe. Si bebe na mla accident. Alo musa fɔsɔ klikpe. Etsɔ fɔkɔ klikpe. Ma he Yesu bebe. Fia ele voyons na pe alo da nuko. Hein? Na fois. Ah, d'accord, ok. Fine. Nous kae Yesu ƒe eʋu nye nu ka wɔna le míaƒe agbe me. Míame yiwo xɔ Kristoa. Elle mia se gɔme be amenu veve wònye. Evɔ bene nate ate ɖe Mawu ŋutia, eʋu ɖe kɔ ɖe anyi ta ye. Míaƒe ame tsitsiwo nye be nenye be edzre gã aɖe le ƒome wɔme eve dome, edu wɔme eve dome, alo ame eve dome, wòzu be ava he nugbegble va. Ya me titiwo te yɔ yewo te se lɔ va afi ŋuti afa ne va godoa elã ɖe ʋu ya va kɔna ɖe anyi alo eʋu ma eya eva wɔ ŋutifafa le wo dome. Eʋu ma eya wɔe be woate ŋu akpɔ wo nɔewo kple ŋku nyui menene ya. Biblia na míenye bena Yesu ƒe ʋu
eye wɔe be Mawu va nye ame si ate ŋu akpɔ mi nyuie bene mío katã míate ŋu akplɔ nya ɖoa le mi xlẽ Bible ɖe asi edzɔ dzi nam ta midzava mi xlẽ nam le Romatɔwo ƒe agbalẽ ta 3 kpokpe blaeve ene kple blaeve atɔ̃lia Romatɔwo eta 3 kpokpe blaeve ene kple blaeve atɔ̃lia ɖeko woatsɔ vi ɖe sia mi kɔ nuƒomɔ yi na fofonye na tsɔtsɔ ne nɔ ŋuti tsatsatsatsa ame gbagbewo mie nye Kristo ƒe asrafowo alo eta 3 kpekpe blaeve ene kple blaeve atɔ̃lia Romatɔwo ƒe agbalẽ ta 3 kpekpe blaeve ene kple blaeve atɔ̃lia ene kple blaeve atɔ̃lia eye wotso fia na wo faa le eƒe amenuveve me to xexea me ɖe ta to fexexe ɖe ta to fexexe ɖe eta esi nye Kristo Yesu tɔ la me ame si Mawu ɖe awu le nu to xɔse me le yeƒe ʋu la me be ne eya ɖe yeƒe dzɔdzɔe nyenye afia le esi wòŋe aɖaba ƒu nuvɔ si wowɔ tsã la edi le esia me Mawu do dzi la amen bene Mawu natso afia na mi la mebia naneke tso mia gbɔ mebia koklo mebia gbɔ mebia tsaxe mebia 500 mebia 1,000 mebia 10,000 mebia naneke o etso afia na mi faa to eƒe amenuveve me to Kristo ƒe fexexe ɖe ta si wowɔ ɖe nye kpakple o ta la me Kristo exe fe ɖe mía ta eya ta bene Mawu wòatso afia na mi la megabia naneke tso nye kpakple o gbɔ megahiã naneke tso nye kpakple o gbɔ eya ta meɖe kuku ne míeva sɔlime eye ne va na nane ɖe menye wò ɖeɖe kpɔkpɔ ta ne le nua nam ɖo menye be ne mena naneke wo koa mayi dziƒo ao meɖe kuku ɖeɖe womeƒle nɛ kple ga enu si xɔ asi sɔgbɔ ɖe ame aɖeke mate ŋu aƒli o ne míele ega dzɔm ɖe bena míawo ŋutɔ míaƒe zazã meɖe míate ŋu axe fe na se te míate ŋu aɖɔli zikpuiwo ne wogblẽ míate ŋu akpe ɖe mía nɔviwo le Togo ƒe edziehe ŋuti bena woawo hã woate ŋu anɔ godom anɔ subɔsubɔ wɔm míate ŋu aɖɔli míaƒe ekasaŋku míate ŋu aɖɔli míaƒe mɔwo ne be ame yiwo mete va te kpɔ mí le dziƒe nu nene ƒe míawo ŋutɔ míate ŋu atu suku menye Mawu ne gale hiãm le dziƒo etae mí le ga nam ɖo ao efexexe ɖe ta ɖe Yesu ewɔe kpakple eƒe agbe eʋu yiwo kɔ ɖia eya eʋua ta ye Mawu va zu abe ame si le míaƒe akpa dzi ok ta Yesu ƒe ʋu eye wɔ be Mawu le wɔ akpa dzi ye wɔ be Mawu le nye akpa dzi
Hallelujah. Ya mede yo chogbo yo iboko no gbo ye gboko no adagbo adu gboko no ala amema ba pa ya me abere gboko no anawu na e fine medo ovon to alo e gboko no ala amema ba paji ye ne si ko ne je vovon enyo mi do nyanti na la dama ofomo enyo to alo evona bofogwe exame ela no dom kasia na nenyo ye be ado toa amere ma ba le ho gome so gaki go tego bofoga deji akam nekeya neku aga tendo gbe ala tetia fiere bokono la mema ba pachi ebe la bana e hogbo la me ale sidu hokokulu la me ale sidu nye yade wo yade nenye be nyatepo onye bo ha na ho Yesu a Yesu ko e fo vuri de tao e fo vu awe bere mawu jipo pakple anyigba ola lenye akpaji lewo akpaji maka magavona no lo togo boko no katan fofu oyo Benin to katan fofu pede unti oyo Ghana to fofu pede unti yo Burkina to fofu pede unti Nigeria to fofu pede unti o katan o si trede nti wa ma o lenye akpaji re ma voan ma o le wa akpaji nyanu ta ma o le wa akpaji ro a Yesu fofu atai fie evumare atenko no fefe o ma debe ma wona no abosan ha ba kpajia afie nu kata ne pa sebe ajehi joko Yesu vovu be ye cho Yesu vovu akamo na ajehi ya maka wala wona fie de ma wona no ajehi ya ba kpajia dabi anadet memere ma wala ne no ajehi ya ba kpajira me ka akpaji wa no ta evuare aten acho wa kocho do kio va paten cho wa kocho gbogbo fun re voye ni ona aro tika mi silo ba ka fia mi ba ka fia mi be mi amero pe na fo na gbogbo fun aro o se piri gba o se piri gba o ya re pẹ̀pẹ́ òfin náà gbogbo fún ọ́nẹ́gẹ́ pọ̀. Hallelujah. Le Mose fa gbalẽ etɔ̃ lia kpukui etawi adre kpukui ɖeke lia mea Biblia na mienye bena elã sia lã ŋutilã sia ŋutilã ƒe luvɔ le eƒe ʋu me eya ta nye Yehowa metsɔ eʋua na mi le vɔsamekpli dzi bena wòana bena manɔ miaƒe akpadzi. Nu ka ta ye Mawu le nye be akpadzi ɖo egɔme nye Yesu tsɔ eƒe ʋu kɔ ɖe nye kpakpli wo ta vɔ ebe ɖe enugbagbe sia nugbagbe ye nye lã yi me ʋu lea ebe agbea le eƒe ʋua me ta ne nye be Yesu ƒe ʋu kɔ ɖe anyi ɖe ta wa egɔme nye be tsɔ eƒe agbe na ɖe ta eƒe agbe ma wòkɔ kɔ ɖi ɖe ta o ta etsɔ eƒe agbe he Mawu va nye kpakpli wo be akpadzi. Yesu ƒe ʋua eya ke nye míaƒe tsɔtsɔke. Ne edzagɔ le ame ɖe dzia hafi yi kpakpli dome na ganɔ nyui ɖe ele be amea ne wɔ nu kɔ ne tsɔ ke o. Alo?
ndo ƒomevi li na ame ɖe wɔ ɖe ŋuti oa tsɔtsɔkea nɔna bɔbɔe ɖe alo ɖo nunɔame sese kaka o ok efɔ kɔdzɔvi tsɔ be tsitsi da ɖe si ya koe nye va tsɔe kɔ da ɖe si be ma fɛ le ŋuti vi ɖe edzi mekpe o ele dzi kakakakakaka gaƒo eve asi la go oh fɔ kɔdzɔvi tsitsi wɔ ɖe tsika yi wòtɔ edɔ ɖe post ya nye gbalatɔ gafɔ ɣeyi yiwo kɔdzi tsitsia eɖe fu ne vɔa emetsɔ eve ne bo gbamayo tsitsi wɔ ya etsɔ ne be kɔ do gbe ne axɔe egɔ etsɔ kem menye nu sese ɖeke o alo wa nanewo li ne me wɔ ɖe fɔ kɔdzɔvi ŋutia afi atsɔ kema ɖo yi ehia be ma ɖe kuku blibo alo ɖo yi ehia be ma wɔ nu kɔ fɔ kɔdzɔvi me ɖe kuku tsɔ kem ɖo yi ma wɔ ma katã abe yi ma te tsɔ kem o ma va yɔ esrɔ̃nyi ava yɔ ɖe kuku na srɔ̃a ne srɔ̃a ya lɔ na ma ya fie mi ava va gbɔ be ɖe kuku na esrɔ̃ na be nu yi me wɔa menyo ate ŋgagbe ma va yɔ da Bernadette kple fo Bernard bo ne va ɖe kuku kpli nam ɖohi alɔ ɖohi ma lɔ ɖohi ma va dze kɔme fia dzi bo ne ɖe kuku ni nam ɖohi alɔ ɖohi ma lɔ alo etso nua be kpekpe gbɔ nu yi mie wɔ dzagɔ le Mawu dzi ekpe ale gbegbe be meka ne anyigbadzitɔwo katã lɔ va le kuku ɖe nye ɖeka ko ta le Mawu gbɔ hã matsɔ kegbe ɖo hallelujah enu akpe akpa eta ye Yesu tsɔ eƒe ʋu kɔ ɖe anyi ɖe ta nyi ɖo le ʋu ma ta ye Mawu ate ŋu atsɔ kem nenye be mebia tsɔtsɔke eʋua kɔ ɖi vɔ xoxo afi wova tso edu yi me tɔwoe va ku drɔ va dzi nyi egbe ɖeka ok eʋua kɔ ɖi afi ye etogo zu togo afi ye ʋeawo dzo le Egypte ɖiɖi kakakakaka va to Chad kakakaka va to Nigeria kakakaka va ɖo Tado afi ya va yi ŋɔtse afi ya va si afi ya va ɖo Kpele ok gake ne nye ŋutɔ nye me se gɔme be nuvɔwɔla ye menyo ye me bia tsɔtsɔ ke oa Mawu mate ŋu atsɔ ke mo togbɔ be eʋua kɔ ɖi hã hallelujah Hebritɔwo ƒe agbalẽ na mi nye le ta 9:22 me bena eye enuwo katã krui wokɔna wo ŋuti kple eʋu le se la nu eye eʋu makɔɖi me la wometsɔna nu vɔ̃ aɖeke kena o hallelujah nenye be mehia Yesu ƒe ʋua le agbe me oa ekema megawɔ nu vɔ̃ ɖeke o wɔnua nye be mi katã wodzi mi nu vɔ̃ wɔlawoe ta nenye be ate ŋu agbɔ ha kpakple Mawua ele be woatsɔ nu vɔ̃wo ake o evɔ nu vɔ̃ ya tsɔtsɔ ke ya Yesu ƒe ʋu eyae nye nu vɔ̃ tsɔtsɔ ke ya ƒe sɔti efia ɖe ne ebe eʋua ne ka mo na gbɔgbɔ vɔ̃ ɖe be Mawu ne tsɔ nu vɔ̃ ke gbɔgbɔ vɔ̃a Yesu ƒe ʋu ne ka mo na gbɔgbɔ vɔ̃a adze xi ɖe xlɔ Yesu ƒe ʋu ka mo nɔ alo nye mese ne nyui ɖo wogblɔ nea Yesu ƒe ʋu ka mo nɔ be ɖe adze xi aɖe Mawu ne tsɔ nu vɔ̃wo kea
adzetɔ aɖe mawo ne tsɔ nu vɔwo kea fiafia mi xe va fioƒe Yesu Kristo ƒe ʋu eye nye míaƒe fexexe ɖe ta. Biblia ne menya le nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ ta 5:9 me bena yekpɔ ameha ɖeɖi gã ɖe siwo mate ŋu axlẽ o la eye wo katã wole ha yeye aɖe dzim le gbɔgblɔm bena edze bena nàxɔ agbalẽ la eye nàʋu eƒe nutrenuwo elabena ewoe wowu eye ne xɔ amewo ƒle kpakple wo ʋu to kɔmamawo gbegbɔgblɔwo dukɔwo kpakple amewo katã dome eʋua ye wòkɔ ƒle mi. Petro gblɔ na mi be menye sika alo klosalo siwo nye nu gbegblẽ ye wokɔ ƒle mi tso agblevlonɔnɔ si ƒe dome mienyi tso mía dzilawo gbɔ o. Hallelujah. Mía nɔvi nyɔnuwo do kɔwolawo fain, sika kɔwolawo. Enu gbegblẽ wònye le mía gbɔa. Sika megblẽ nɔ alo? Eye ne nyi gblɔ na. Mawu ya ɖe le Mawu be nuɖoanyi nua sika nye nu gbegblẽ. Ebe menye sika ye wokɔ ƒle mi o. Ɖewo nye nu gbegblẽ, menye klosalo nu gbegblẽ, gake Yesu Kristo ƒe ʋu abe alẽvi maɖifɔ ƒe ʋu eye kɔ ƒle mi. Eƒle mi tso nu ka me? Tso agbevlonɔnɔ si ƒe dome mienyi tso mía dzilawo gbɔ. Ta miakpɔ ame yiwo le gbɔgblɔ na mi be míetrɔ lé ɖe mía dzilawo ƒe kɔnuwo ŋuti. Nu ka me le mía kplɔ de? Gbegblẽ me, tsɔtsrɔ̃ me. Biblia be ɖe nu yi be míekpɔ le mía tɔgbuiwo gbɔ, agbenɔnɔ ye wokɔ de mía mea, enye agbenɔnɔ gbegblẽ, agbenɔnɔ vlo. Xlẽ na mi. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ, etagbã kpekui 8. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ, etagbã kpekui 8. Petro ƒe agbalẽ gbã etagbã kpekpe woe 8. Oui. Elabena mienye bena mienye nu gbegblẽ menye nu gbegblẽ siwo nye klosalo alo sika la wotsɔ xe fe ɖe mía ta heɖe mí tso míaƒe yaka gbenɔnɔ si su mía si tso mía fofo wo gbɔ la me o. Amen. Amen. Ebe ɖe agbe ye míexɔ tso mía fofo gbɔ mía dzilawo gbɔa enye yakagbe nɔnɔ. Hallelujah. Na ame ɖe yɔ mí be yakametɔ be vi na mí ŋutɔa? Hã? Be vi na mí o. Biblia be ɖe agbenɔnɔ ye mía tɔgbuiwo kɔ de mía mea enye yakagbe nɔnɔ. Ye woƒe nu yiwo kɔ ƒle mi tso yakagbenɔnɔ ma mea menye nu gbegblẽ abe klosalo alo sika ke boŋ Yesu ƒe ʋu. Fifia ya ame ɖewo ga le gbɔgblɔ be ɖe míla lé ɖe mía tɔgbuiwo ƒe agbe ŋuti. Yakagbea. Alo? Hallelujah. Ele ku mi le kplɔm ɖoa?
enu gbogbo tɔ nu katã yo o dzi wo le nu vɔ me menye wo ŋutɔ edzi be yewoanɔ ayakagbe o va le yi wo dzi wo ɖoa nenema o dzi me yibɔ ame yibɔ ye menye alo nyem ekpɔn ma te trɔ eƒe enu gbalẽ o wa na si gbe mi me se nya ma gɔme la fe ele ŋɔŋlɔ le biblia me lo be kpɔn Ethiopia tɔ ma te trɔ eƒe agbadze o gake mi be mi atrɔe eta dzɔgbevɔe tɔa ne wowɔ eʋua ɖeko wa zuna ɖe ko ŋɔta alo mi nya nyi ɖe wa zuna ŋɔta fonyi le gblɔ ne fifia agbadze tɔtrɔ menyo le mawu wɔ o ɖe enyo nenea edziani edze ɖeka edze tugbe enyakpɔnɛ eta ye o da si le ŋuti o ɖo ne ɖe me nyakpɔnɛ oa mana ava anyigba dzi o amen ta mi de bubu ame yi ye wɔ mi ŋuti ne eva le asi trɔ ɖe ɖokuiwo ŋuti ɖe ele gbɔgblɔ na mawu abe ɖe edze agbagba baba gbagba dzedzea mede o ta ne ɖe mɔ yakpe ɖe ŋuti hallelujah vɔƒe wogblɔ na be ɖe evi mekɔa etɔ aɖe ekɔ dzi be ne kpɔ nyi ɖa fifia ame va le gbɔgblɔ na ewɔ la be yakɔe ɖe kɔ dzi ne wòakpɔ enyi ɖe nu ka ye wòkɔ ƒle mi o Yesu Kristo ƒe eʋu ma kea eye nye míaƒe afiatsotso Biblia na míenya le Romatɔwo ƒe agbalẽ ta 9:9 me bena ke azɔ la etso afia na wo etso afia na mí to eƒe ʋu la me ekema míakpɔ ɖeɖe hã to eyama me tso Mawu ƒe dɔmedzoe la me afiatsotso na míagblɔ be míatɔ dzɔ ɖe menye be edɔ ɖe míewɔ ta ye menye be enu mi nya ƒo menye be aɖe dzɔ na mí eta ye Mawu tso fia na mí be ɖe míatɔ dzɔ eʋu yi Yesu kɔ ɖe anyia eʋua ye zu awu le mía ŋuti eye fofo la kpɔ egblɔ be ɖe míatɔ dzɔ mi gblɔe va yi be ele ne be míabe ŋku nanɔ Yesu dzi alo míabe ŋku ne nɔ dzi le fi kɔ le atitso gã ŋuti hã alo le atitso gã ŋutia woƒo dzime ne wodze dzime ne kekeŋ afi ye wòva yi nɔ atitso gã ŋuti medo awu ta yezu be ʋu le be dzime afi wode ɖe atitso gã dzia nu ka wɔ eʋua yi atitso gã hã ŋuti ok ta eʋu ma eya etso fia na nye kpakpli o eʋua mi ɖo ŋku dzi be eye Israelviwo le Egypte eye Mawu dza kplɔ wo dzo adzo le Egypte yi Kana egblɔ na wo le Mose ƒe agbalẽ 2:11 me ale yie woatsɔ alẽvi ƒe ɖeka ƒe alẽvi yi ŋuti ye kpɔtsotso aɖeke mele o eye woawui le fia evewo dome eye woatsɔ eʋua atiti ɖe woƒe ʋɔtrutiwo kpakple ʋɔtrutame ŋuti be nenye be yekpɔ ʋu ma la ekema yeato wo ta ayi menye alẽlãxo ɖu eta ye woti agbe ɖo eʋu ye nɔ woƒe agboa ŋutia eta ye wotsi agbe ɖo yeta ye Mawu tso fia na wo ɖo ta menye be Biblia le asinye eya ta ye menye Kristotɔ ɖo menye be menya Mawu nya ɖe tame eya ta ye menye Kristotɔ ɖo eya ta ye mele agbe ɖo ke boŋ eʋu aɖe kɔ ɖe anyi eta eʋu ma nye mate ŋu agble eŋuti o amen Yesu ƒe eʋu eya ke eya nye ɖekawɔwɔ le Mawu kple amegbetɔwo dome. Tsã ɖe
mi dzidzi tso Mawu gbɔ le nu vɔ̃ ta mi mate ŋu agogoe o ke boŋ Kristo ƒe ʋua wɔe bena míete ɖe eŋuti zɔ eʋu yae wɔe be nye hã mate ŋu agogo Mawu eye vɔvɔ manɔ ŋutinye nye manɔ vɔvɔ be ne megogoea mava ku o ne ʋua mekɔ ɖi oa dzo meblo agogo dzobinu o ɖe nu ka o afia eʋeawo be edzo meble avu wòamlɔ azilã be donu alo Mawu enye dzobinu Mawu enye Yuda dzata mate ŋu agogoe nenye be mi kpakpli edzre gale mia dome eʋu enu ye de dzre dzo le ame kpakple Mawu domea eyae nye Yesu Kristo ƒe ʋu vɔ mi kpɔe va yi be eʋua menye nane bubu aɖeke o eƒe agbe ok ta nenye be Mawu le Yesu ƒe agbe kpɔm le nye kpakple wo me egbe la miagogoe ma aƒo mi kpakple ekpo aɖeke o vɔ nenye be le ɖokuiwo yɔm be Kristo tɔ nenye be agbalẽvi ɖe le asiwo ŋlɔ ɖe dzi be detsi ta le ŋkeke ya leke dzi le tɔ ya leke me ya leke pastor alɔfa wuiene va detsi ta na o hã vɔ agbenɔnɔwo dzidzi tso Yesu tɔ gbɔa megadzro be nagogo Mawu o elabena ame ɖeke meblena vi kpakple Mawu o me ɖe mele kɔkɔa ta nu ka gblɔm mie lo nenye be mi kpakple ame aɖe miewɔ ŋutifafa edzre megale mia dome oa megava yi wɔ nu yiyi ado dɔmedzoe nɛ azɔ alo me nenema ya ke azɔ la to miaƒe ɖekawɔwɔ kpakple Yesu Kristo me la mi ame siwo tsã la miedzidzi tso Yehowa Mawu gbɔ la miezu ame siwo gogoe miezu etɔwo elabena Kristo kɔ eƒe ʋu ɖi bene ya aɖe mi afia me ana be miagogoe eye mianye ame siwoe zɔna le Mawu ƒe lɔlɔ̃ la me ɖewo hã le zɔzɔm le Yehowa ƒe lɔlɔ̃a me Yesu ƒe ʋu eye nye miaƒe ŋuti kɔkɔ míeƒo ɖi tsã va Yesu ƒe ʋua eyae kɔ mia ŋuti megblẽ va yi na míatɔwo be na mexɔe se be míame yiwo le teƒe ya gbe aklu ya mi katã míele tim be ya alo mi katã klui eye mi yi ti le ƒe ya miezã adzalẽ ame ɖewo zã Lagos ɖi ame ɖewo zã akɔtɔ ame ɖewo zã menya ŋkɔ va aɖi koe nya ɖi menenea aɖi ya medza teŋ ɖe nu vɔ̃ ɖa le ŋuti o evɔ nu yiye nye mɔxenu le ame gbetɔ kpakple Mawu domea eya nye nu vɔ̃ eye nu ɖeka yi ate ɖe nu vɔ̃a dzoa eɖi ma dzoa eya nye Yesu Kristo ƒe ʋu Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ etagba kpukpe adrelia na mi nye bena nenye be miezɔ le kekeli me abe ale si eya ŋutɔ le kekeli me la ekema xɔlɔ kadodo le mía dome kple mía nɔewo eye Yesu Kristo si nye eya ŋutɔ ƒe vi ƒe ʋu kɔa mía ŋuti to nu vɔ̃ ɖe sia ɖe ƒomevi me ta Yesu ƒe ʋua nu ka ye wɔna o ena be Mawu nɔ mía ƒe akpa dzi Yesu Kristo ƒe ʋua na nu ka o exea fe ɖe mía ta ena be ɖekawɔwɔ va mi kpakple Mawu dome ena be Mawu tsɔa afia na mi eye eɖea nu vɔ̃ ɖe sia ɖe ƒomevi ɖa le mía ŋuti nu ka Yesu ƒe ʋua wɔna ekɔna mía ŋuti dzadzenyenye kpakple kɔkɔenyenye vovototo le wo dome Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta 10 kpukpu 9 na mi nye bena
esia ta Yesu Kristo hã bena yeate akɔ mía ŋuti bena míanye dukɔ kɔkɔe na ye ŋutɔ ye ɖokui kple fofo la etsɔ eƒe eʋu kɔ ɖi eye wòkpe fu ɖe mía ta le agboa godo. Fukpekpe me ye wòkɔ eƒe ʋu ɖi le be nu ka ta bena míate azu ame kɔkɔewo. Ame kɔkɔe zuzu ɖe menye to enu me be nya ye o. Kɔnu aɖeke meli woawɔ na wò le anyigba dzi azu ame kɔkɔe o. Naneke meli nava yi ƒle le fiase aɖe me azã azu ame kɔkɔe o. Yesu ƒe ʋu eya koe awɔ kɔkɔe. Menye be nava nyava yi ƒle wain tsetse ƒe ti eye mía ado gbe la be ta le afi nano eye awɔ ame kɔkɔe o. Hallelujah. Mie le gbɔgblɔm be Yesu ƒe ʋu eye mie be eʋua enye eƒe agbe. Ta nenye be eɖe mɔ Yesu ƒe agbe va le me o la ekema ne zu ame kɔkɔe. Nenye be wo ŋutɔ ne ɖe asi le agbe xoxoa ŋuti amedzula yi nenye ame sia ame nya. Ame mabula yi nenye ame sia ame nya. Ekɔdala yi nenye ame sia ame nya. Fiafi nenye ame sia ame nya. Meganye wo ŋutɔ fi na fia o. Enuwo va lé na ɖe asi wo ŋuti. Ne va to afi ɖe va yina kɔ enuwo lé ɖe asi wo ŋuti. Menya leke wo kaka natu va yi kɔ afɔ kɔdzɔ yi be agbalẽ va ɖo asi me na o la. Ele be nàɖe asi le Mawu ŋuti, nànyawo dzo, nàɖe mɔ be ɖe Yesu ƒe agbenɔnɔ neva ɖo me o. Eya ye woayɔ be nu kɔ ame kɔkɔe. Ye ta ye wokɔ ʋua ɖi ɖo. Hallelujah. Yesu ƒe ʋu eye enye míaƒe ŋutifafa. Kolosetɔwo ƒe agbalẽ etagba kpekpe bla velia na mie nya bena to ya mame ena be miewɔ ŋutifafa le nu siwo le anyigba dzi o alo nu siwo le dziƒo na be miewɔ ŋutifafa. Bena ŋutifafa nanɔ wo ŋutɔ me o ɖe ɖokuiwo si ele be Kristo ƒe agbea ne ge ɖe me o. Ame ɖewoa womekpɔ dziku ɖe ame aɖeke ŋuti tsɔ wo ɖe wo ŋutɔ ɖokui ŋuti o. Alo? Ame ɖe le fi ya? Nye mate ŋu atsɔ nu ya ke ɖokui nye o la. Nye mate ŋu tsɔe kɔ ke ɖokui nye o. Mawu ya tsɔ ke o vɔ. Etɔwo hã tsɔ ke o. Esrɔ̃ hã tsɔ ke o. Vɔ wo ŋutɔ metsɔ le ɖokuiwo ke mo. Ɖe mɔ be Kristo Yesu ƒe agbe ne ge ɖe me o. Ekema ŋutifafa ava. Vɔ ne ŋutifafa mele me o, nu ka ya dzɔ? Ale dziɖɔ. Dziɖɔ lele ekplɔ me fi kɔ eku me. Amen. Kristo ƒe ʋu eyae nye emɔ ʋuʋu na míawo be míate ŋu ate ɖe Mawu ŋuti. Abe ale yie ʋɔtru ya ʋuna eye míetso na fi ma gena ɖe teƒe ya. Nenema Yesu ƒe ʋu eyae na be míete ŋu gena ɖe Mawu dzi. Yesu ƒe ʋua manɔme la, ame aɖeke mate ŋu te ɖe Mawu ŋuti o. Biblia na míenya le Hebretɔwo ƒe gbalẽ ata ewo kuku yi 9 me bena nɔviwo esie wònye be míevo fa be míate ŋu age ɖe kɔkɔeƒe ƒe kɔkɔeƒe to Kristo Yesu ƒe ʋu la me. Kɔkɔeƒe ƒe kɔkɔeƒea nunɔla gã ye koe gena ɖi zi ɖeka le ƒe me. Gake nye kpakpli wo ya le Yesu Kristo ƒe ʋu si wokɔ ɖi ta
zine ni jiro mi ate itefe ma mi ate ngere ma uji aponu ne hallelujah no kanye Yesu Kristo fa vu ananye kwakule enyi mi afonu no Yesu Kristo on toglo na mi le Yohanes fa gban le tade beaucoup bla ton vo eton liame bena nyatefe me le glo na mi na mi edu nyi ti la na mi edu ma ovi la fa ti la e mi eno e fa vu la ekema agbe adeke me le nyama no go ta Yesu fa vu anye nuko no na mi minya na madunu kaka nkeke bla ne ha mako nkeke bla ne mo dunu wa mako eta emite chi ya nu donc nkeke bla ne ro nu madu vo jome blo ma no ti kaka nkeke bla ne aku wadi Yesu fo vu enye mi apo no Iko enye ne ebe ya tede ma unti ale be gbesi agbe na de mo be Yesu ba gbe a no ne eva vai me be no me ado ha odo a ate ano de ka ko ba fa man keketon na mo do ha atena no agbe akate aje nbu keketon beti ma no amawu ama keketon beti ma no ya amawu ama wa ne ton keketon le anti quoi e couple ojo ta Yesu be mi ano ye fobo e fa gbe mi ahoe wa je mi anwu bubu de siade hallelujah Yesu fovu enye nu si fwa nu de nye pakpele onu Biblia na mienya le brito fa gban le taye ve kukuye da vevo enelia mevena Yesu mi afa nya hode akola amasi chitre de mi ple maudome le nbabla ye la me efa evusi orlena elle nous forme de mianou mieux Abel pauvre tade Abel a me jojo onyero la Bible a fait nyagbogbolo ka kebe Yesu fa vole nous forme mieux igomenyebe Yesu Kristo fa gbe na le mewa afisi ne ya amokata wa glo na obana amenyue ne amayiwe meganlo onyagbo ha no ga onu chitre de nti o han na ejoa para glo va mi ato nya tefa na nya dokiolo amenyue mi glo mi opata pa yaro mi honu ale siro va mi ato nya tefa amen tonto mi adu motore ke mi do afoko ene amenyue no katayo Yesu Kristo fa gbalemo e ata majicho ye pakple ogbobana mi anye amesio debubu Kristo Yesu fa vunti ebe nti la fa gbela ele fa vume mongo na mi yebe Yesu Kristo yo majela wa odu heheaji odu satanaji to enlevila fa vume menye be do tso evua abe avaonu de satanagio il sait comme ça iklenami pardon Hébreux ils ont vaincu le passage Apocalypse chapitre 12 verset 11 Apocalypse 12 verset 11 il y a des défis voilà il y a des défis à tawi et 20 donc il y a des kélia
Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ tawo eve kpikpi wo ɖeke eye woɖu edzi to alevi la ƒe ʋu kple woƒe ɖaseɖiɖi ƒe nya la me. Amen. Amen. Oɖu futɔ la dzi, oɖu abɔsam dzi to alẽvi la ƒe ʋu la me. Eʋua ɖe ele wo ŋutɔ ŋuti. Eʋua enye woƒe dzɔdzɔenyenye. Eʋua nye woƒe afiatsotso. Eʋua nye woƒe enuƒola. Eʋua enye woƒe kɔkɔenyenye. Eʋua enye woƒe dzadzɔenyenye. Eʋua ewɔe bena Mawu le woƒe akpa dzi eye ame yiwo to ɖu futɔ la dzi, ɖu abɔsam dzi kpakple woƒe ɖaseɖiɖi ƒe nyawo. Yi gɔme nye be mate mia nu da ɖi aɖu abɔsam dzi o. Ne be aɖu abɔsam dzia, ele be naƒo nu nɛ, ele be nagblɔ nya nɛ, ele be nagblɔ nyateƒe nɛ. Eye abɔsam va le Yesu te kpɔ le gbea dzia, eva ɖo afi ɖe Yesu te nɛ be te la le gbɔ nye abɔsam. Mate mia nu da ɖi aɖu abɔsam dzi o. Eye nenye be ʋua nye míaƒe nunɔnɔa, ele be gbe sia gbe enya ne nɔ me o, elabena Yesu nye enya la. Yesu ƒe nya ɖe evivina nua, enɔnɛ ga sia game. Alo bia vivina na wo nya. Alo sora bi nyo. Enke menye fika Biblia o lo. Va be ya funkume. Menye be ti ha ko funkume glo mo lo. Tsosora bi konko vie. Ko ya ko do davo. Vie le nyi. Leke agbe ya kaimo. Lo ki yo be Kristo to. La bena ha enya medogbe no. Aw. Ina bere. Nya lebena. Yesu fo vo. Nya se gama be fese se onye o here nyata. Mi agblɔ be eʋu la edza ekɔ mía ŋuti. Ta mi magatrɔ ayi ɖe bafifi me ava yi nɔ enu vlo wɔm o. Eʋu la yiwo kɔ ƒle mi tso agbe vlo nɔnɔ. Biblia be yaka gbe nɔnɔ si mie ƒe dome mi nyi tso mía dzilawo gbɔ. Mi magatrɔ yi nene ƒe agbewo gbɔ ke boŋ mianɔ agbe kɔkɔe si nye Yesu Kristo tɔ. Yina mía tsitre eye nɔvi Paulo akplɔ mi le gbedodo la me.